wekaga mahondo manene ukagegania mwathani ukagegania na ukamakania wewe niwe uranagia inginogwe ukiragia wekaga maondo matheru ukagegania na ukamakania wekaga maondo manene wekaga maondo matugi wekaga maondo matheru ukagegania na ukamaka wekaga mahondo manene wekaga mahondo maturi wekaga mahondo manene ukagegania mwathani ukagegania na ukamakania wekaga mahondo ukamakania wekaga mahondo manene wekaga mahondo maturi wekaga mahondo manene ukagegania ukagegania na ukamakania haleluya wano wagegana cia mwathani niwaonekana cia mwathani na mathitho zakuja matheru haleluya omeka retwane rianjeso omeka retwane rianjeso omeka retwane rianjeso omeka retwane rianjeso omeka I want to declare that it is possible.
mashatata ropepepe pasha rokoko mashatata rantala rababo shana nalala ruka mashetete rota pakaseketa rata baba shana nalala baba remepe sheketa roko maseketa ranto kopakasha repekezeketa rekepakaseketa hakuna lisilowezekana kwa Yesu. Tutangaza usiku wa leo ya kwamba lanawezekana, yanawezekana. Ramashereba romepekaza roko masheta rikipakaza iyo mani umekosa yanawezekana upate amani. Remepashatalaba rokepekezeketa hayo magonjwa yamekusumbua yanawezekana kugonjwa ramabababashe repepepeshe rokangakakaba repepesharaba rimasheterepa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Very powerful. Radio Mwega wa Miro TV. That was great. That was very great. Thank you very much. Pam Nugokomia Mwadhani. Raithiria ndongi murangoni gwothe akegwa kayu gakwa na kurugura murango ni Murungu nkathingira nkare amwe nwe amwe nani turianire amwe nwe na nkoroki ni Murungu imbegitwe kiriro gianto bakwa na nkaya mbarekere meya mao wona bando mbaurekeri. Nitupeni jarife upande wakume wa chombo na nitapata mara ikaja. Joni tumuinire kiugo kimothe nikiugite wona bwarega kumuinira agaukiria maiga mamuinire. Nitugo cionthe cia Jumapili kwambiria thaa 10 cia ithaa mwanka thaa 11 cia ugoro mubangoni wetu ogwa ndurumo cia itharimo Kiri TV ya kuya Meru TV ni nani mukureteri Okambita Lilian Mwangangi. Tushemani. Simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ongea mwamba wangu Bwana. Simama na mimi, rafiki wa kweli. Igitare gukinya nande chibitare ekindi Remero. Guardian Kings Ayurvedic Center ne chibitare retungatagira aje ba mirimo mwanya gitumagira ndawa cia gentwere cia kuma nthigurune ya India. Nande chibitare etwire mutindo jo kangangi barabarene ya kirokore katigate ka nyomba ya ntuge na hoteli ya Kemiri. Eyo chemani na ndagitari wetu Dr. Alex ora bwije mono ja mukuru omwethe ogwate otungata ba mirimo ja diabetes, pressure, asthma and allergies, mirimo ya kuonana kimwiri, arthritis, acid, ulcers, infertility na mirimo enge mingi. Kwaranirie na daktari wetu Dr. Alex kana mukuru mwethe ringa thimu namba 0722 985 932 0722
985 932. Guardian Kings Ayurvedic Center for holistic natural health and general wellness. One time again, tu m'as jamais laissé tomber. Jesus, you dey give me love I have never seen. Since ofata konje. Hello, good morning and praise the Lord. Mutegeri wa Meru TV na uwe muthiatiri wa mubango you are the wave. Karibuni sana kiri mubango ya the wave yere yomba kwithira ywe kwira tuko chionde cha kiumio kuma tuko Jumatatu mwanka ntuku ya Friday kuma thithano cherukire mwanka tha mwanja tuketha twina kanyaga keya ekakugosha mwathani kanyaga keya na kinyaga kumukujira nonto ya poya mantu ya manene yerethirita akibwithia uturone bwetu tuwatanira na ndomba acha mwathani mwene Nyamurungu na kinyasa ni akere tutana mbere na kumba kwithira twitumiria ankuma ya Jesu Kristo watumire kumatere mwanya bakethira kinyabo baitunenkera ntumwera mwathani Murungu abatumite nabo anontu bokwana nontu bokwe mutegeri wa Meru TV ni wambeta muthoni wa kiramana. See you every day of the week, Monday to Friday akuma thithano mwanka tha mwanja rikana kire mubango you are the wave. Tunapata mziki bomba, mziki fresh, mziki ambao umeenda shule. Tukaambire kiumio Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Friday ekethra irera tuwane freestyle Friday, yani tunanegua viuno kunegua kire mubango you are the wave. See you there. Yanesha juru for the twat dance like this. Nagira yeso choza dotame. Dance comme ça, la bouche comme ça. Ta fille c'est ma voye courir in back companada. Pixotaona nyuki nitwi chijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive akiri michemani ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix aja Pix Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirori na karutera ukenero tungata spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago Jojunde jokirikidwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Pix Hotel na Nyuki 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuerekera Meru. Haranile natwi kukurokera 0711 969 690 na keri website ni www.pixhotels.co.ke na ukamenya kongo getu gatikarithira mushamo. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. So cool, so nice. It's home away from home. Beauty and taste with nature. Pix Hotel. Angagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugulite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku. Dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria
wega uri na gitio kugweria nkoroki no chiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo tupande ngazi pamoja. Kristo akurikia kuritana rito bawe gukurukira uringi wa biama nawe nabatumire gutambia ruteto rwa Murungu kire migongo yonthe. Eje niyo mission area yari nene. Mwathani antumire mwaka jwa 73 na nantuma migongo yonthe na nandi na arantumire no kurwa bu na inda atonyanire na thiri twitite na bongo gigitari raja na kione kikiagwa nkorone cieto atiri kana nkorone ciao iba kirundu na kwenda nguriro kagari gakumba gwita untu gukwinge wiki angume Mwathani mono ntumikire twana machukuru Mwathani ambira chukuru ana baba bakoya muno intonye imbeta ya machukuru ngatethia na romba yakwa twana tutunyi. Ni mwinjilisti wa kanisa twetu twitawa Grace Gospel Prophetic Center niwo wambite kanisa tu na mathe atwire mwinjilisti miaka yawe yonde mwankira nandi nikio atumirite migongo yonde na Mwathani na mutumite ete akaunjirie twana na akaunjie migongo yonde nikio gitumi ntariki 9 mweri jwe 8 2026 twena maketha ja kumugurira missionary car aria gitune Grace Gospel Prophetic Center nibwega nibugweti ugeni winde Ameru tumireni tugwatie kugurira muinjilisti ujo wetu ngari ni tharimi njara area inenkanaira gukira area ya mukaira bwinthe ibugwati ugeni gutwika bamoba mission ya Reverend Veronica Machukuru nejetu. Namba ya thimu ya kuritira ni 0758752127. Tiga kumakie nagurana tiga kwaga toro kaba kwaria huni uyu kaire kiroria wa Stella gwatanete na Pest Event Meru TV There FM wamona gikundi gitagwa Meru United Group of Artists ntuko na ruo tuyite gugwitira rwimbo rwinainegie irema rwimbo rutikarija rungirwonwa ruru rukethera ruri tariki 9 ntere cia charia area charia market na tukethera tugwina aini bonde bakimiru kuma thochi mwankantonyere na aini bonde barongoro kirima na barongoro rungiro kirima ko tucemania ntuko twethire tukina na rwimbo rwa katho rwa twethire tukibanga nonto bakumia Mwathani Murungu nonto bamanto nkoroki 0710 12 74 83 kendo menyamanto nkoroki twiregane Okorerwa gote kwega gambena mutino anabonde baciaragwa mubango na jwa Murungu korerwa gutwa kuciere gutije marietwa korerwa Jamais laissé tomber. Jesus, you dey give me love I have never seen. Since of attack congé. Hello, good morning
and praise the Lord mutegeri wa Meru TV na uwe muthiatiri wa mubango wa The Wave. Karibuni sana kiri mubango ya The Wave yere yomba kwithira yekwira tuko chionde cha kiumio kuma tuko Jumatatu mwanka ntuku ya Friday kuma thithano cherukire mwanka tha chetha mwanja tuketha twina kanyaga keya ekakugosha mwathani kanyaga keya na kinyaga kumukuyira nonto ya poya mantu ya manene yerethirita akibwithia uturone bwetu tuwatanira na ndomba acha mwathani mwene Nyamurungu na kinyasa ni akera tutana mbere na kumba kwithira twitumiria ankuma ya Jesu Kristo watumire kumatere mwanya bakethera kinyabo baitunenkera ntumwira mwathani Murungu abatumite nabo anontu bokwana nontu bokwe mutegeri wa Meru TV ni wambeta muthoni wa kiramana. See you every day of the week, Monday to Friday akuma thithano mwanka tha mwanja rikana kire mubango ya The Wave. Tunapata mziki bomba, mziki fresh, mziki ambao umeenda shule. Tukaambire kiumio Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Friday ekethra irera tuwane freestyle Friday, yani tunanegua viuno kunegua kire mubango ya The Wave. See you there. Ganesha Jurufu, that's what dance like this. Wewe Bwana wewe ni Mungu mkuu sana, uinuliwe Yesu, mpewe sifa wewe, mpe Bwana sifa, mpe Bwana sifa wewe. Cheza kidogo hey. Yesu tunakupa sifa, wewe uketie pahala pa juu. Wewe randa tu na hisi tumchezee Bwana kidogo kabla tuingie. Kama kuna baridi toke kabisa. Hey. Ure wa magegania, we wa magegania we, wa magegania, we wa magegania Jesu. Wa magegania, wa magegania Jesu. Wa magegania, we wa magegania Jesu. Ure wa magegania Jesu, ure wa magegania we magegania ngai, ure wa magegania Jesu we wa magegania, we wa magegania Jesu, wa magegania, ure wa magegania Jesu, ure wa magegania we, ure wa magegania Jesu, ure wa magegania, ure wa magegania ngai, wa magegania, we wa magegania Jesu, we wa magegania, we wa magegania Jesu. Nikiongo kuinera, nikiongo kogosha we wa magegania, we wa magegania Jesu, we wa magegania, we wa magegania Jesu, we wa magegania Jesu. We ore mwega ngai, we ore mwega nikiongo kuinera Jesu, we wa magegania, we wa magegania, we wa magegania Jesu. Nkainagira ngai wakwa, haleluya. Nkainagira ngai wakwa, kamuinagira ngai wakwa, machuko makwa moyo. Nkainagira ngai wakwa, haleluya. Nkainagira ngai wakwa, kamuinagira
nogera Ngai wakwa ne monene, haleluya. Ngai wakwa ne monene, we monene amba. Ngai wakwa ne monene, we monene. Matuko makomo. Ngai wakwa ne washama, haleluya. Ngai wakwa ne washama, ne washama. Ngai wakwa ne washama, ne washama. Matuko makomo. Ngai wakwa ne morania, haleluya. Ngai wakwa ne morania, ne morania. Ngai wakwa ne morania, matuko makomo. Ngai wakwa ne monene, haleluya. Ngai wakwa ne monene, monene. Ngai wakwa ne monene, monene. Matuko makomo. Ngai wakwa ne washama, haleluya. Ngai wakwa ne washama, Ngai wakwa ne washama, matuko makomo. Karogera Ngai wakwa, haleluya. Karogera Ngai wakwa, kamorogera. Karogera Ngai wakwa, Jesu matuko makomo. Karogera Ngai wakwa, haleluya. Karogera Ngai wakwa, kamorogera. Karogera Ngai wakwa, kamorogera. Matuko makomo. Kamuinera Ngai wakwa, haleluya. Kamuinera Ngai wakwa, kamuinera. Kamuinera Ngai wakwa, matuko makomo. Yes, awe. Mwangani to kumya non to bawa ya boku. Ngai to kogosha non to boy darimo byaku bibinge. Ocheno nge wana tawe ngai. Iwan to kumya. Iwan to kogosha non to remwega. Cheza. Nua mikono kidogo. Cheza kidogo. Hakuna kama wewe Yesu. Hakuna kama wewe. Hakuna. Enda mbele kidogo. Cheza wewe. Enda mbali ya moko makwa ndagosha retwara kuwe. Wegana utungi wako na kinyageria. Nenda kogosha retwandore mwe. Enda mbali ya moko makwa ndagosha retwara kuwe. Ndorere shame. Negoshigwe. Wegana utungi wako na kinyageria. Jesu. Nenda kogosha retwandore mwe. Oh, ndambali ya moko makwa ndagosha retwara kujesho. Shamba shadino leko wegana utugi wako rokinyagenda nenda kogosha mwadhani tondo niwe munyombi nenda ngoro yako indira gatere iriandu mandiga nidokora wamwe Jesu nenda kogosha mwadhani tondo niwe munyombi ngoro yako indira gatere iriandu mandiga nidokora wamwe nenda kogosha netondore mwega.
wambararia nontu bahoya bwaku nenda kugosha mwathani tondo niwe munyombi Mutina ya ngoro yakwa indira weterere Yesu Nendo mandiga nelio korore ya mwena Amwena nenda kugosha netondore nenda kugosha mwathani tondo niwe munyombi Mutina ya ngoro yakwa indira weterere Nendo mandiga nelio korore ya mwena nenda kugosha netondore mwena Nambararia mokoma kwanda gosha retware Negosigwe na utugi wako Jesu nenda kugosha netondore Oh ndambararia mokoma kwanda gosha retware Jesu Negosigwe na utugi wako nenda kugosha netondore mwega nenda kugosha mwathani tondo niwe munyombi Mutina ya ngoro yakwa indira weterere Nendo mandiga nelio korore ya mwena nenda kugosha netondore mwega nenda kugosha mwathani tondo niwe munyombi Mutina ya ngoro yakwa indira weterere Jesu Nendo mandiga nelio korore ya mwena nenda kugosha netondore mwega Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hey! Ucheze tu. Twende chini. Hey! Gayore mwega Gayore mwega Gayore mwega Gayore mwega Tunga tuwe ni biere biere we Tunga tuwe ni biere biere we Na tunga tuwe ni biere biere we Tokeria moko yeto tuwe Neto dharimi Netori wa Meru County Nedharimi Netori wa Meru TV Nedharimi Kenya nedharimi Tokeria moko tuwe Tokeria moko tuwe Na tokeria moko tuwe Okeria moko we ara moshe uwe Wadhurano tulwalete ina na twe uwe Uwa nendarimie Uwa nembokere twenye Uwa uninge tambalewe Wadhurano todhikereje uwe Wadhurano todhikereje uwe
My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Everything is double. Everything is double. Everything is double. Education double. Everything double. Inamona batwe huwe Shirane odharimi Yolonka okiwagaye Yolonka ga okiwagaye Uwa hoa tambale no towa Jesu Uwa no keretwe Uwa ne ho keretwe Gayore mwega Gayore mwega we Gayore mwega Toto kuina nondore mwega Gayore mwega Gayore mwega we Gayore mwega Gayore mwega Kwambararia sondore mwega Netogo koinera mwega Mwadhani chokuore mwega ni bwa mtoto okala Utunge wanatawa mwadhani Wantoto kuinira rwimbo Ngai Nonto nwagerete kuthathagua Nwagerete guteyo Notunge ubateri tawa Jesu Wambararwe Hallelujah Wambararwe Jesu Wambarare Jesu Wambarare Jesu Wambarare Jesu Chenonge wanatawa Jesu Weke oti mwadhani Weke oti
Yesu we morania Yesu wa matuine ne wambararecho tuine ngai wa ne wambararecho ngai wa matuine ne wambararecho he wa matuine ne wambararecho ngai wa igoro ne wambararecho he ne wambararecho Yesu ne wambararecho oh ne gotoko inera ne wambararecho ne gotoko goshawe ne wambararecho he ne wambararecho ngai wa matuine ne twambararecho ne wambararecho he Kocheno ke wana tawe Yesu ngai wa igoro ne ukeretwe ne wambararecho he Yesu ne kotoko inera ne wambararecho Tochenonge wana tawe Yesu ne gwatogo kumya ne wambararecho twine Yesu cheza kidogo ukira mwadhani wake urotore uri wake ubati kwambara rwo gochonge wana tawe na kutoleta murungunge wana ta Yesu shinge shonde ni wira wa mokomando na wore goro muno kotire ngai shinge shonde we Yesu ni wira wa mokomando ngai wa wore goro muno kotire ngai shinge shonde ne wera wa mokomando na ore goro mono kotire oh Jehovah wengai monene
wana ta Jesu necho mwambararia muno Jesu Most High. You are the 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 Most High. Wengai, Leka Togo Quinera. Kote nonge wana tawe. Just wenga imonene just twin the two wenga wana tawe just wenga imonene Jesu wengai monene metoko kwa mbararia wengai monene wewe kawagereire
Yesu ni mfalme milele milele. Yesu ni milele milele milele. Yesu ni mfalme milele milele. Yesu ni mfalme milele milele. Yesu ni milele milele milele. Yesu ni mfalme milele milele. Yesu ni mfalme milele milele. Yesu ni mfalme. Yesu ni mfalme wa ufalme.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isiraheli makiuna iriga itune. Dondo doshao irasha mumetenuga. Kayonere niwe kamani. Oh, Isiraheli makiuna iriga itune. Onire mageganya mamwatani. Dondo doshao irasha mumetenuga. Oh, nero imborwero nkuina mutenya wa muthi. Kemere yaku mumbi wandena wa iguru. Nero jekete mando mendena mena. Ona manene tike otagotari. Oh, nero imborwero nkuina mutenya wa muthi niye. Kemere yaku mumbi wandena wa iguru. Jesu nero jekete mando mendena mena. Ona wari kukiambiria ngayora wari ni wadarire romagine norongine Wachomoreire, wachomoreire moto, moto kaine, naware kondo waroine, kutare mae kana keruru Jesuwe. Ne wachomoreire, wachomoreire moto kaine, dokaware kondo waroine, kutare mae kana keruru. Kitomi kyanga ikundi tako Ngwete koro Arashurie maido maomone Muyoko wangainu Ne wachomorire Wachomorire moto kaine Yekondo waroine Jesu kutarema kana keruru Ne wanjomorire moto kaine okawale kundo waroine gahiwa kwae aekana wanjomorire moto kaine okawale kundo waroine dari maekana keruru ne wachomoreire matokaine matokaware gotare gotare mae kana keruru papoke giliagenga ne wachomoreire matokaine matokaware kondo waroine gotare mae kana keruru Hallelujah. Amen. We celebrate the King of Kings and the Lord of Lords for his faithfulness. Mreithirio mwega wa Meru TV ngwetike mwankira u mabuti jaria kirori ugaira nwebeberie no kwinira mwathani ukumuthunguthira kinya ugo maybe withirite wina issues cha joint no kuigwa thai ya we sawa because as you give God praise kwina warrior ethagira kirekeria dene ya mwere jaku Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So muraithirio mwega wa Meru TV bere tumagaruka break mbitikirio kairi kurikanie Jumapili eji auke ile tuko launch Rainbow rwa Patrick wa Stella auke ile tuko launch Rainbow rwa Patrick wa Stella muraithirio mwega wa Meru TV na turi launch ra charia
charie na utukola unchira rwimbo ruru charie ndani ya kanisa ya KNG. Call please. I invite you in the name of Jesus Christ. Karibu sana. Na turiambiria Pastor Chongwa kono bange maybe from service, morning service, kedro tinangi witite wije from morning service ndani ya kanisa ya KNG charia nikenda madhajuja yangi utikedro ukiagagwa gukara na nikenda tuketha twena kagita gakega gako lounge Rainbow Rwa Patrick owa Stella. Thank you very much. Bitikiri ntu magarukia nintini ituchokerete nyuma ya ndarika itekuraja. Raitheria ndongi murangoni gonthe akegwa kayu gakwa na kurugura murango ni murungu nkathingira nkare amwe nwe amwe nani turianire amwe nwe na nkoroki ni murungu imbegitwe kiriro gianto bakwa na nkaya mbarekere meya mao wona bando mbaurekeri Nitupeni jarife upande wakume wa chombo na nyitapata mara ikaja Joni tumuinire kiugo kimothe nikiugite wona bwarega kumuinira agaukiria maiga mamuinire nitugo cionthe cia Jumapili kwambiria thaa 10 cia ithaa mwanka thaa 11 cia ugoro mubangoni wetu ogwa ndurumo cia itharimo Kiri TV yaku ya Meru TV ni nani mukureteri Okambita Lilian Mwangangi. Tushemani. Simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ongea na mwamba wangu Bwana. Simama na mimi, rafiki wa kweli. Jamais laissé tomber. Jesus, you dey give me love I have never seen. Since of attack on Hello,
good morning and praise the Lord mutegeri wa Meru TV na uwe muthiatiri wa mubango wa The Wave. Karibuni sana kiri mubango ya The Wave yere yomba kwithira yekwira tuko chionde cha kiumio kuma tuko Jumatatu mwanka ntuku ya Friday kuma thithano cherukire mwanka tha chetha mwanja tuketha twina kanyaga keya ekakugosha mwathani kanyaga keya na kinyaga kumukuyira nonto ya poya mantu ya manene yerethirita akibwithia uturone bwetu twatanera na ndomba acha mwathani mwene Nyamurungu na kinyasa ni akera tutana mbere na kumba kwithira twitumiria ankuma ya Jesu Kristo watumire kumatere mwanya bakethera kinyabo baitunenkera ntumwera mwathani Murungu abatumite nabo anontu bokwana nontu bokwe mutegeri wa Meru TV ni wambeta muthoni wa kiramana. See you every day of the week, Monday to Friday akuma thithano mwanka tha mwanja rikana kire mubango ya The Wave. Tunapata mziki bomba, mziki fresh, mziki ambao umeenda shule. Tukaambire kiumio Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Friday ekethra irera tuwane freestyle Friday, yani tunanegua viuno kunegua kire mubango ya The Wave. See you there. Kabakoaria huni uyu kaire kiroria wa Stella gwatanete na Pest Event Meru TV There FM wamona gikundi gitagwa Meru United Group of Artists ntuko na ruo tuyete gugwitira rwimbo rwari na inegire ma rwimbo rutikari ya rungi rwonwa ruru rukethera ruri tariki 9 ntere cia charia area charia market na tukethera tugwina aini bonde bakimiru kuma thochi mwanganto nyiri na aini bonde barongoro kirima na barongoro rungiro kirima ko tucemania ntuko twethire tukina na rwimbo rwa nkatho rwa twethire tukibanga nonto bakumia mwathani Murungu nonto bamanto nkoroki 0710 12 74 83 kendo menyamanto nkoroki twiregane Peaks Hotel Nanyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive kirimi chemani ya kibiashara turi na Modern Conference Hall iliyobitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Peaks aja Peaks Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirori na karutera ukenero tungata bo spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kama arerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Peaks Hotel Nanyuki 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuerekera Meru. Haranile na atui kukurokera 0711 969 690 na kiri website ni www.peakshotels.co.ke na ukamenya kongo getu katika ridhira mushamo. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. So nice, it's home away from home. Beauty and taste with nature. Peaks Hotel.
siwezi kabisa kukusifu Bwana. Ila sifa tunasema Bwana, 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 Bwana. Sema moyo wangu, hakika Bwana ni wewe umetenda haya Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ila sifa naso hizi Bwana twasileta madhabahuni mwako Bwana, Bwana. Sema moyo wangu, moyo. Inua mikono yako mwambie Bwana kukusifu. Ila sifa Bwana, Bwana. Ametenda Bwana, ametenda. Sema Yesu ametenda, ni yeye ametenda. Ametenda kwa familia yako, ametenda kwa biashara yako, ametenda. tumekuona ukiinua Bwana wanyonge kutoka mavumbini.
upewe sifa mtakatifu. Asante kwa yote umetenda Bwana. Wewe ni Mungu, we mwadhani, we mwadhani. Gotire tawe kaine tokwambararia netogokeria Jesu no bwedete magegania kai no sokanerete kai no kerete kai no horete modamaki no ayanete hinya kaire Jesu netokuwa nebwega kai nebwega monene nebwega tontowe Jesu nebwega nontobarie twarene nere otogete ibwega nontobarie twarene nere otogete Jesu ore wahinya mwadhani ore wahinya Jehova netokuwa netoke oria kansa netokuwa netoke oria mirimo yontakai netokuwa netamodamaki nire tuko banaru etokuwa mwadhani obwenetia Jesu nohorete mwadhani umetenda Bwana umetenda Bwana umetenda Yesu umetenda hata kwa wale Bwana walikuwa na wamefika mwisho Mungu umetenda umetenda umetenda. Somebody raise your voice and tell him thank you Jesus for what you've done. Satana mena makoparadia zatana mande rakapalena makopara zatala baganda regede bebebe suka palabaradia. Inua sauti yako mwambie Bwana ni wewe Bwana ni wewe Yesu rakabala baganda mazuka palabaraba reshetana mande bele suka palabagadia rakatela bagadia zatana makopara zata rebede belosika mahande beluza rakita labina makuka paradia ezatoria paladina namande rakita labinde lokopradia zata labaganda mazuka parazata regede belosketa namandi. There is a deliverance of the Lord makaparusketa namande beboza rakita labena makuka parazata. You are the Lord Almighty, you are the Lord Almighty, you are the Lord our healer, you are the Lord our restorer, my God. Oh zatana mena makuka paradia rebende bela zuzataya. We give you praise, we give you glory, we worship you, Lamb of God. We hail you tonight, Father. Thank you for your love, thank you for your mercy, thank you for your mercy. You are the Lord Almighty, you are the Lord Almighty, you are the Lord Almighty. Thank you, Jehovah God. Thank you, King of Glory. Thank you for the restoration, my God. You are restoring, God. You are restoring whatever the locusts have been hit. In the name of Jesus Christ, we give you all the praise. We exalt you, miracle working God. Thank you for the miracles. Thank you for the power. Thank you for the power of healing, God. Thank you for the power of restoration. In the name of Jesus Christ, tonight we give you praise. We give you glory, my God. Thank you, everlasting God. Thank you, King of all the glory. Thank you, my Father. Thank you, Jehovah God. In the mighty name of Jesus Christ, blessed be the name of the Lord. Exalted be the name of the Lord. You are worthy to be praised, O Lord. You are worthy, King of glory. You are worthy, miracle working God. Somebody believe it, the Lord. Raise your desire to the King of glory. You are trusting, come for the healing. Believe that the Lord is here. Nothing that is too arm for him. In the name of Jesus Christ, there is something that we are trusting God to do tonight. There is power to do it. In the name of Jesus Christ, Father, we give you praise. We give you glory, everlasting God. You are the Lord of all possibility. Nothing that is impossible to you, God. What seems to be impossible to men, it is possible to you, oh God. You are the mighty God. You are the King of glory. My Father, my God, blow the wind of heaven tonight. Let the presence of the Lord flow tonight. The presence of the healed, oh God. In the mighty name of Jesus Christ. Holy Spirit of the Lord, have your way. Have your way. Have your way. Have your way. Do what only you can do. Do what only you can do, God. Oh, the shaker of the unshakable. Do what only you can do. Do what only you can do. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name
Jesus Christ. Change every situation, my God. Change every situation tonight. My Father, my God, we give you praise, we give you glory through this altar tonight, oh my God. May you heal the rest, oh my God. May you contact good. Lift your people, God, in the name of Jesus Christ. And my Father, my God, Zana Mandela Bregedia Zataya, Regede Bela Zuka Mahani, Rakatobina Mahandele Bebuza, Rakita La Balabina Makoparazata. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu, 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 oh, Yesu, karibu. Tunalika Yesu katika boma lako usiku wa leo. Tunalika Yesu ndani ya maisha yako. Oh, karibu, karibu. Fungua moyo wako. Fungulia moyo wako usiku wa leo. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu. Tawala Roho wa Bwana. Moyo wangu. Sema karibu. Oh, take the first priority, Lord. Karibu, karibu, Yesu, karibu. Oh, karibu, Yesu, karibu. Ni wewe tu tunakualika Bwana. Moyo wangu, oh, karibu, karibu. Hata katika hiyo hali ambayo unaona ni ngumu, mwalike huyu Yesu. Hakuna limshindalo yeye. Hakuna jambo ngumu kwake. Tunamwalika, tunamwalika. Moyo wangu Bwana. Karibu Yesu. Tunakuomba Bwana, tunakualika rema zako Bwana. Karibu mashetana manebelosi hataya rendelelelele mashata twakukaribisha peke yako. Tunakualika, tunakualika Yesu, tunakualika Yesu. Tunalika uwepo wako, tunalika nguvu zako. Karibu tengeneze njia. Karibu kwa hivyo moja mai kuone Yesu. Moyo wangu, moyo wangu, nakukaribisha. Peke yako ninakualika, peke yako ninakualika Bwana. Karibu jamai kuone Yesu. Karibu hawa vijana wakuone. Karibu kwa huyu mama kuone Bwana. Karibu kwa huyu baba kutane nawe Yesu. Twakukaribisha Bwana. Karibu. Tunakualika Bwana. Shana mane barasi zatana mane. Randele bebebebe suka mama. Hapo chumbani mwite Yesu, mwite Yesu. Mwite Yesu, mwite Yesu. Ili ni jina ambalo lina mamlaka. Ili ni jina ambalo lina ukombozi. Moyo wangu, moyo wangu. Karibu Yesu. Yesu karibu, Yesu karibu. Ili jina limebeba mamlaka. Ili jina limebeba utawala
berosika na mama. Randa da basuka parade. Randa da mama. Oh, karibu. Sana manda da. Randa da basuka mama. Makatu sande bekatosi. Oh, karibu Yesu. Akwalika Bwana. Makaparanda da basuka mama. Sataranda da basuka mama. Inua sauti yako mwambie Bwana, ninakualika Yesu. Ninakualika kwa kila hatua. Ninakualika Roho wa Bwana. I welcome you Lord. I welcome you Jesus. Holy Spirit of the Lord, take full control. Take full control. I involve you tonight. I involve your presence in the mighty name of Jesus Christ. The Bible says, call unto me and I will answer you in the name of Jesus Christ. Rande bagande belusa tanamande zataria baba mama zuka mama rakata laba. Oh Jesus, we worship you Lord, we honor you Jesus. Kutena murungu ngiti bara wewenka niwa mwene nyayonde mwombi wa iguru na ndina bionde bireku chukyo kumyo bonde mwana ni amukira kodari ya gwetu Jehova ibwenga baba ni untubo kyaogi aku kire kyaogi kirene na iya mono chukyo kumyo bonde Jehova ni untubo kodro tukubo bwanarwa kwena muraidherio mwega wamba kodro kyoria mirimo yawe ibwenga ni untubo anja erera wamba kodro ekigiana ndere ibwenga mwathani ni untubo baria wakora ogwatine jukyo kumyo bondie Jesu urigitene yaku kyaonene tore ajuju tukiuga mwathani gutongeta ogwe wenka ni weke matuko gieto wenka ni wegishido gieto na wenka ni gwe utedio bwetu bwakwe ibwenga Jehova ibwenga mwathani ibwenga baba wantwire ibwenga mwathani utubo mawenga jakumarekanira nindene alietore ya Jesu Kristo tuadha ya na kinya gokumya mtu onde nauge amen. Amen. Nibwe sana muraithirio mwega wa Meru TV nkirigira nwithirite uria mwana wa utwikire kuthatha ya guko na gukumya mwathani na kirigagira kinya ugokomba kuthoro gikumya mwana wa utwi na ndareka ciana ndi muraithirio mwega wa Meru TV wamba kwithoro riau na maybe utanga na kumenyana na Jesu Kristo atwika mwathani na mwonokia wa moyo jwaku tukwija narwa Jesu arikwira eja Biblia riuga ndiria waigwa ukiringaringirwa murango jwaku jwa nkoro tikombe kuthuro kiumia nkoro yaku tekwenda gukuthireten kana gwika fia ndene yaku but ndingendo bakutho kimenya wina security inene indira wetikirie Kristo Jesu atwika mwathani na mwonoki wa moyo jwaku kwina destiny kibara ije tukara tukiuga I have a bright destiny bright destiny na tugaira maybe tugurengari to akenyomba to thithie you know tukae vizuri hapa duniani kwina destiny ngi ukarande gurojo bwega it's a very beautiful thing lakini kwina ngi after too much ojo ndiguru inatugeta na muraithirio mwega wa Meru TV thaiji gukwira witikirie Kristo Jesu atwike mwathani na mwonokia wa moyo jwaku nyuma ya gukumya kukunde tomba kuthwa tugikumya na kugocha kukunde tomba kuthwa tugosha ikendomba kuthwa ugisekiwa destiny yaku ndene ya Kristo Jesu indirio kumarungurario asindio. By the way, to be sincere, igithari akinya do you not be I better tell you the truth. A time will come, time itafika tu na utakuta hautakuwa huku, utakuwa dunia nyingine. Na hiyo dunia nyingine unahitaji, you know, this salvation, your soul.
ngorwe kuno mwenka yombe kuthwa itikirite Kristo agatuika mwathana mwonokia na tukwija na baba kuthwa kimbira Gloria ndikwigora wauga na naroni nkwenda kugarukira Jesu Kristo inkwenda kumwitikiria atuika mwathani na atuika mwonokia wa moyo wako. It is the very big miracle, first miracle that can happen in your life. Bia mibiringi kabi bingira kini salvation kiama kira kinene kire kwamba kuthwa gigise kiwa kinyankoro yekukuma rumurine ruria rwa mwanki na kontu kwijia na rumarithirio mwege kija kuthoro kiuga Gloria ingora gwetikiria Kristo Jesu atuika mwathana mwonokia wa nkoro yakwa uga mwenenya Murungu Baba ndigo gwetikiria tukwijia na arwa utuike Kristo na utuike mwonokia wa moyo wako ugishonde cha mugundu ndikuregana nacio gira chionde cha wiya ndigwikana ndietwenera Kristo Jesu tukwijia na arwa mwathani ndigo gwetikiria utuike mwonokia wa moyo wako kirundu wako mutheru atonye ndeni yakwa antetherie guchinda biria biithirite bienchinda antetherie guchinda nyonta chionde chia mundu ndietwenera Kristo Jesu weru bwakwi butonye ndeni yakwa bumurikire kinya branga atirimana nabo kumantu kwijia narua ndietwenera Kristo Jesu ndikuromba na ndikuonoka. Amen. Bukisana muthikirio mwega, congratulations. Ugomba kuthurogitikirie Kristo Jesu atuika mwathana mwonokia wa moyo waku ntuko age ya narua. Without wasting much time muthikirio mwega tukinye muthia jo mubango jwetu jwa kugosa mwathani lakini no uge narua ntikwenda kumama ndienda kuendelea kumugosa. You know you're free, you can do it the entire night no kare wikumia mwathani no wende kinya ku revisit kugocha kora toba kuthwa tukigosa mwambirione tafadhali matukanga kiri Facebook page yetu area ni Meru TV Kenya ombe kuthwa ugitufollow ombe kuthwa kithingatiria pindi bionde biria tureta matuka kinye kiri Thiri FM Facebook page yetu ombe kuthwa kimi like na ombe kuthwa kithingatiria mibango ira twithagira tugikuretera kiumagaruka muraithirio mwega wa Meru TV gakwera tigwa na thiri ya mwathani na kiao kia mwathani na Murungu agutuge akuthithie mantu ja mathongi narikana muthenya jwa kiumia twitirimana charia KNG Church aratuko launch Rainbow rwa Patrick wa Stella ritwa ukambita Gloria mwirige. Pixo taona nyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard Spiria na executive kirimi chemani ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushamo na litingo gibeotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix aja Pix Hotel